No, na kratko bi rekel, da so naši odnosi s Turčijo tudi na obrambnem področju izjemno dobri. Na povabilo obrambnega ministra smo danes tukaj v Ankari. Posebej sva govorila o dveh temah. Prva tema je bila njihov center odličnosti za boj proti terorizmu in pa naš center odličnosti za vojaško gorniško bojevanje. Torej, izmenjala sva mnenja, s katero sva potrdila odločnost, da bi lahko prav na tem področju naredili korak naprej, in verjamem, da bo na naslednjem srečanju predvideno je, da bo turški obrambni minister v naslednjem letu, če ne prej, na srečanju ministriala oktobra meseca na Brdu v Sloveniji, in takrat mogoče podpišejo tudi kakšen bilateralni sporazum. Geriye! Dön! Sicer pa je danes z nami tukaj tudi gospodarska delegacija, ki se je udeležila dveh naših obiskov v današnjem dnevu pri obrambni industriji Turčije. Še posebej pomemben bo pa jutrišnji sestanek, ki ga gosti namestnik obrambnega ministra, ki dejansko pokriva celotno obrambno industrijo Turčije. Welcome to my institutions. It's a great honor for us to have you here. It's a privilege. In last 5 years, we try to improve our capacity, and we try to use our capacity to let you use our capacity, and we. You are not only a submarine. Yeah, of course. You are everything. By permission, my deputy will give a short. You can see some of our 105mm products. And short range water systems. 120mm rifle. During the rocket assisted systems goes to 8 kilometers. Merhaba asker. Deputy Minister Hasan Kemal Yardımcı. Hello. Excellence, professional. On the defense industry field, we are ready to cooperate with you to adapt.
I'd like to also extend our Because you saw that because they like the foundation. Can be commanded in here or Or in the other the back seat. side, yeah. Ja, mi smo z obiskom kar zadovoljni, lahko rečem zelo zadovoljni. Predvsem smo zadovoljni zato, ker delujemo že približno skoraj 20 let, pa prvič je en minister nas peljal nekam, tako da smo se lahko pomenili, poprašal je, kakšne probleme imamo. Istočasno smo pa srečali tukaj naše partnerje, s katerimi že sodelujemo in poskušamo navezati tudi nove odnose. So this is the agenda for this morning. Okay. So that's the two organization forces, the ground forces. So that develop a modern defense industrial infrastructure and modernize the Turkish armed forces with cutting-edge technology. A400 have transport. We are one of the presentation. Our department head for mechanical control. Good morning, Honorable Minister and the distinguished members of Slovenia.